Biyag di tao. Froilan, si kaman mo timang ipacheck up ita anak ta. Ne, apa siya tibon mo? Kat, follow up na nga rod ita. Masapo lang maipacheck up. Tapna mo tayo no, gumatang tayo pa ita agas na wano saanan. Apa siya tibon mo kat si kati babae? Ni, Si kati ina? gaputa siya tina, siya kakanayunan. Apay ngay, sungsumbat kayo manan, nanang, tatang, apa kayo manan. Panahon na kami dito Regina. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti natangan. Nawatam? Wan tatang, panawak nga rudan. At trabaho kita. Diyak masango ti mangipacheck up iti daytang ubing. No agsasao ka, kaslasaan mo nga anak ni Regina ah. Basol mo, no apay akas ta tinagbanagan ti anak ka. No apay nga ta diferensya na. Apay asyak ti pabasulam. No anya nga min tinararamid mo iti masikog ka ah. Tap na ibagakkan ka, jak nagayatan ti kasta nagbanagan tanak ta. Di mo kumamot ipabasol kanya ka? No apay nga ubing-ubing tanak ta? Panahon da kayo. Sikan ti makamo ang mangipacheck up iti anak ta, tagtrabaho kita. Ita nga ro ti follow up check up ti anak ta. Ibagamkat nga da trabaho mon, anya kamutan Froilan? Naimbag man, tanaka umay ka, Froilan. Pasensya kan, no naladawak, Ma'am Erlinda. Okay lang, tinapatag, nakaumay ka. Di na ko nawagan iti ma'am, tasanan asyak ti boss mo. Erlinda ko namlatan. Kas nabalasan kami latay ti kasta alangayo. Talaga abalas ang akpay. Sa anakpay anak asawa. Sika nga ay, amangan no nang asawa kamatan. Wano adamatan anak mo. Awan pa'y nga ron. Kasta ka di. Anyat amumngay, amangan nudatati na ito ding para ititunggal maysa. Kan awan mo't dakas na no bilang laang. Saan ka di? Ay. Sa bagay mo't kit di Erlinda. Ni, apay nga gimimpaki ka Froilan? Umanaw ako ni tita ito balay. Agsinatan mayta. Makauma ti kasto abiyag. Kat kasano nga rudan ti anak ta ngay? Asino ti kadwa ka mga sikasukan ko na? Kabailam day ta. May salaang met anak ta. Di ka man nagdardarasudos si ka Froilan? Saan na mabalin na panawan na kami iti anak ta? Nang runa kat kasi ti kasasaad na. Basta pumanaw akon. Ikanta pa'y man iti space ti bagbagita, mayta. Dakal mo't ganti balay mo dito yung lugar yo, Erlinda. Huwag mo't ngamin. Dito iti salas. No kayat mo ti agbuya iti TV, agbuya ka lang. Pagturuga nga eh. Iti silad ko, ano kayat mo? Okay lang ang ka. Wala, agayan ayat tabatan. Agyaman na ka. Agyaman na ta inayat na, Erlinda. I love you talaga. I love you too, Froilan. Apay akasta tila nga may ta. Kasla da problema. Pinanawan na kami ni Froilan nanang. Jak amuno na panan na. Anya, kaano pa'y? Itay laang. Aging ga ita. Siyak ti pabasulan na no apay nga ubing-ubing ti panunot ti anak mi. Ay nagloko mo't tanday jay nga asawam. Kastalat kalaka na ti panang panaw na kada kayaw. Planong tagtrabaho iti sabali a lugar nanang. Iso ada kayo kumapay lati makaamoy iti apo ko yo. Awan sabali apang ibili na kita anak mi. No saan ada kayo. Itay pa'y adi ka matagtagari dita, apok. Apay, adarikrik na Anyat oras, Lula? Alas 3 na iti malam. Apay aya. Itay agsapa panaw nanang. Maluman, hampay awit suna. Napanan na. Ay, kwa apok. Hansamutan awiden. Panaw naksan nanang ko. Di nakapinanawan. Masapul lang nga umadayaw. Tap nagtrabaho. Iliw ko nanang ko.
Anyat kayat mo ang merienda ta ilutuan ka, apok. Nanang laeng kayat ko, Lola. Anya nga ta dumapantalangan gumatang iti ice cream di ta tersena. Ha? Ay, kayat ko ice cream, Lola. Tumakder ka nga rudan. Inta gumatang iti ice cream mo. Sika ka diti ag-apply, miss? Anyat nagan mo? May tatinagan ko, sir. Nice meeting you, Maita. Bagay mo launa iti blouse mo. Ha? Naibagay kan ka ti kasta akawas mo. Agyaman ak, sir. Agtugaw kan, tarugyan ta ti interview. Kasapulan ming agpaiso ti empleyado ita, nang runa pa'y kat adu dagiti customer. Sir, ada ka dinamnama amaawat hak? No, siyak ti damagam. Dakil ti namnama amaawat ka. Takasken ka ti kasapulan mi. Sumurot ka kaday, apok. Ay, napapanam, Lola. Iti ayanda Madam Fina. Ay, adamanan labam? Wen, naurnong kano ti muranda. Isungag palabada manan. Ay, surutak, Lola. Tulong kayo labatap numalpas dagos. Dayta kati kayat ko kan kapok. Nagagat ka unay. Wan atap numalpas dagos. Awan matlaang kay ayam ko dito'y balay. Nalangaraw, agrubwat kan tapno dagos sa malpas taramidan ta. Awit ka di pa'y nanang ko, Lola. Bayagan jak kita nanang ko. Wen, apok, agawid tumatlaang. Lipat naksan nanang ko. Di ka madanagan, adaak matakadwam. Saan ka baybayan? Thank you, Lola. Awan anyaman na. Ikararag talaang asapay kumata na saya at ikasasaad da nanang kantatang mau. No sa dino man tayanda ita. Kaano nga'y awid da, Lola? Addan tulat ta, apok. Jak lamaw no kaanaw. Hanggang basta, agawid dan tumutlaang. Agyaman na klaunay, tay naklon mo ti ayat nga idagdaton ko. Ay ayaten kalaunay. Ay ayaten kamat unay, Jimmy. Wan gayam, tapno saan ka magastusan iti abang. Agnaig kalangan iti balay. Ay, nakababain matkan ka, ah. Kan amangan no adda may mga dagiti padak nga empleyado. Awanan bibiyang dayti dayta. Kun maysa, awan pagpainam, tanaw biya ka matan. Isa mapantay ti boarding house mo, no madamdama, taalain ta dagiti napatay gamit mo. O sige, sikat ti makaam mo, Jimmy. Kan maulin da ito yung aldaw pa nagtrabahom nito ay. Siya kon, ti makaamoy ti kwarta agastusem, Maita. Hello, Maita, anak ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Ay, nasaya at latamot, ah. Si Kangay, nabayag mo na di ka nagawawid. Ay na, jak pa'y makaawid, nanang. Sana bale, tanasaya at ikasasaad ko dito eh. Ay nakailiw na kayo da, anak yaw. Nakayulat na di makamukan ko, nanang. Jak kaya ta madadahal ti relasyon mi ka ni Jimmy. Isungag tong palak iti kayat na. Di na ngamin kayat nga agawid ah. No kasta, at damot tan sa bali ka relasyon mo dita. Uy, nanang, baknang ni Jimmy. Maitid na amin na kayat ko. No kabalan ni Froilan tagsapul iti sa bali, kabalak mo ta. Nabakbak ng pay nga dayo nga miso. Ay na, anak ko, wag basbasol kayo iti kasta nga raramidan yaw. Urnusan nyo kumanti bagbagiyaw. Sapay sang kadamag na kayo ti anak yaw. Ay, sige tani, hagluto akpa iti kanan mi kini Jimmy. Bye. Ay, Anyangay ko na nanang ko, Lola. Nasayaat ka no ti kasasaad na, apok. No may papanmat iti panagawid na, jak pa'y masiguradaw no kaanaw.
Awan mo tinadakamat na kanyak. Lipat na ko nanang ko, saanan iliw kanyak. Siyak, iliwak kanyada tatang ko, bayagan jaksuda kita. Awanan patag ko kanyada lola. Ay saan? Patpat ganda ka dagiti dadakkel mo, apok. Di mo ko mapanunutan ti kastawan. Agyaman naklauna iti regalo maakwintas, Jimmy. Pawanan yaman na. Ahon gaya. Planok tagbakasyon niya abroad intun sumaron a bulan. Duwatang agbakasyon. Kaano lang hindi nagbakasyon tayo kadagiti kakabsat mo di Palawan ah. Ita, out of country tamanan. Okay lang. Ang moment. Sana parikot ti kwarta kanya. Asino nga ro ti kadwata? Ang mga no sumurot man ang dagiti kakabsat mo. Sana. Duwata lang nga mapan. Tapno komportable ka. Buludak man pa itilugan mo, Erlinda. Sa dino ti papanam aya. Mapana kita yung tigayim ko. Buludak tilugan mo ha. Tapno di da ibaga mamirmirahaw takidya. Sige, usarum lang. Lugan tan adwa day chay. Ngaman na dama, amangan numagasgasan mati chay. Uwan ka di. Di ka matanagan. Ay wanak tilugan mo. Ay lugan ta. Kunak ko ma. Siyakon bagkat linabaam, Lola. Pag tinulungan ta nga ro dapaw. Bakit kan, Lola? Kunada, saan ka no bagkat dagsen ti bakit? Saan mo ta mabalin nga ipabagkat ko kan kata na dagsen? Di mo ka bailan. Naibangal daw yo. Kumusta kayon? Sino kayo? Siyak ni Bernadette, Nana. Nakabakasyon na klaang from abroad. Nasalaw kayo manan, idikal man dito eh. Kasta aya, ma'am. Tulungan kayon amang bagkat iti awit nyo. Tamadlaw amarigatan kayo, Nana. Ay nakababaing. Saanan, ma'am? Alakit din. Basta tulungan kayo, Nana. Pasensyakan dito'y balay may, ma'am. Daan una yan. Marmarga ay pa yan, ha? Kan narukupan ti kayo adiding na. Ay, kapilaan ti may pasangok kan ka, ma'am. Okay lang, Nana. Awan problema iti dayta. No kasta, dudwa kayo lang iti ang pukom agnanaid ito, eh? Wen, ma'am. Pinanawan dagiti naganak na to'y apukok. Sa dino nga yan, ti ayan dagiti dadakkel na. Ti ama na, jak amo no sa dino tayan nan. Ngam, damag ko nga da kanon sa bali nga asawa na. Katimot anak ko nga ina to'y apukaw. Nakiasawa mo't lang iti sa bali. Manipod andan sa bali nga asawa da. Di dan nagpakpakita kada kami, ma'am. Agad-adal ka diti apo ko yun, Nana. Saan nga road? Takas tama nga ubing-ubing ti panunot na piman. Kan adayo ti pagadalan dito'y balay may. Ngamuray kastoy ti apukaw, nasingpet, natulnog pay. No kasta nga rod, tulungan kayo, Nana. Agsapol tayo iti pagadalan ang mabalin apang yan rolan tayo iti apo ko yun. Kan iparipare tayo matlaang ti balayo. Tulungan na kami iti apukok, madam. Wala na. Nga mabalin ka di, adidak awagan iti ma'am. Bernadette ko na yalatan. Misyon ko ngamin ti tumulong kadagiti deserving ang matulungan. Akas kumakada kayo. Ay kat pagyamanak launay balasang ko. Pagadalan nakakanuday siya babae, apok. Kan ipatarimaan na to'y kalapaw ta. Ha? Mapana ko ni eskwela, Lola? Wen, kan saan to nga agtad-tad ti balay ta? Wow! Pintasan balay ta, Lola? Eskwela ak pa yan. Surat akon papel. Kompleto matanda giti materyales. Mabalinan ang marugyan ti renovation, Nana. Agyaman naklaunay basan. Kan adapay good news ko kada kayo, Nana.
Yenrol tayo ni Regina iti pagadalan dagiti kaskan kwa na nga da diferensya na. Ay amangan no dakkel ti mabayadan. Siyak ti makaamo iti mabayadan, nana. Ngam, unaan tayo pa'y apatarimaan ti balayo. Kan, mangipatakder tayon to iti sari-sari istoryo. Tapno saan kayon amapan makilabada. Ay nagsaya at kaunay kada kami. Saan na ka man nga mamunay? Nga madlawan na saya at ti panagpuspusom. Patsyak ngay naramat na ka ti Diyos amang tulong kada kami. Pakaragsakak ti tumulong iti padak at tao, nana. Ni Apo Diyos ti mang subad, iti kinaimbag mo kada kami, iti apo ko, balasang ko. Lola, nalpasan balayta, pintasan balaytan. Apay ngay sangit ka, Lola. Apok, awan ka numot ni Nanam a Bernadette. Diyan ang tulong ka data. Natay ka numatan. Ha? Apay ngay natay? At dagayam ka no nadagsa na sakit na. Kat nataningan ka no gayam tibiyagnan. Iso apimusa yan diyan ang tulong ka data, apok. Ala, natay gayaman, kaasimat. Wen nga rod. Isugayam nga inwaras nanti kinabak nang nakadatayo marigrigat. Tao madanimit gayaman ti apit na. Anday ko. Apay ang tumpa ka ngay, Erlinda. Anyat basol ko. Awanan ka iti bayin. Kano pa'y aluklukwanak. Ha? Ita niya kumaga po alukwen ka. Nasikukam ni Telma ababaw ng ta. Saan lang aday ta? Adamat gayam anakan asawam sakbay anagam ambuta. Nagulbud ka kanyak. Pumanaw ka iti samuanak. Jak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Sikatay ayatek. Saan ani Telma? Sa dino ayatay ni Telma? Nagtalawan ti babayim. Saan asyak ti pagsaludsudam, tadyak amuno sa dino tinapanan na. Saan ka ti amalay tinasaya at asaritaan da ito eh? Saanan ngagbaliw ti pangadan ko. Pumanaw kan, tamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Tulungan kag lako, Lola. Aramidam kit diti paparamid ti maestram, apok. Nalpasan, Lola. Naan kita agman. Na ito'y Ay na. Nalaing kamot gayam, apok. Nalakakagayam amay suraw. Kasta matlaang imbaga maistrak, Lola. Laingak kano. Nagsaya atan. Sigurado ang maragsakan to dagiti dadakkel mo. Numamuanda nga gis iskwila kan. Asino di balasang inyawid mo, Jimmy? Awanan bibiyang mo. Nada isang put ko balasang ditoy. Tabalay ko na itoy. Anya? Kasanuak nga rudin. Agdalaw kan. Saan ka nakasapulan, Maita? Jimmy, anya ka kadi. Ape pagtalawan nak. Awan ang muka papanak. Pangasim ko mata di mo ramidin di kastoy kanyak. Awanan mariknak apanagayat para ken ka. Ape kastamot ang tibagbagam. Gapo ka dita nakasarak kan iti adayo na pimpintas ka no bubingam siyak. Ipagmantam mo. Bumakat ka ngaminan, Maita. Isarugya mong taging bakit na pumanaw kan. Di mo ipilit ti bagim ganyak. Tasan kan apagan ano? Diyos ko, anya da ito ang napasamak kanyak. Kapilitan agtrabaho akmanan. Tapi napanaw nakmata ni Jimmy iji palay na. Kunaklanwag na nayunan anapintas ti biyag ko iti sidong na. Ngamsaan mat kayam. Awan laban ko kan kuana. Tasaan kami ang nagkasar.
Iso ang maramid na lata ti kay kayat na. Mayta, anya tan aramidem iti dayto a restaurant. Ni, Froilan, si kamat kayam. Dito ti pagtrabaho kita. Si kangay. Kap-apply ko lang. Diyak amo numaawat ako no saan. Ituloy tatag sarita no madamdama. Numalpas ti trabaho ka. Ang mga numakita naktibos ko. Kat ikatanak dito eh. Sige, Mayta. Nagsina kami kini Erlinda. Nailaw anak kami ni Tibabaw na. Kat nasikugak. Saan kung nga ilimod kan ka? Tapno ang mum ti amin. No kasta. Anda na si Kugam. Wen. Ngam nailaw anak lang. Tanabartag kami aduan. Diyak matan ang muno sa dino tinapanan na. Tawan ti kontak ko kan ko ana. Di mo sinapol? Sinapol ko. Tapang panunutak mo ti anak ko si Kugna. Ngam saan ko na nakita pa Oray siyak. Insukat nak mo tinubyok iti ada yung ubing ngam siyak. Narigat na sitwasyon ko ita. Diyak mo. Lukasan amang rugiyak manen. Ti anak tangat ha. Kumusta mat nga tan? Nabayagan na diyak nakitkita ti anak ta. Apay no agawid ta. Agresign ako ni ti trabaho ta agawid takit di. Inta kitaan ti anak ta. Adumanan customer, Lola. Wen nga raw dapok. Ala, yawat mo man day tayan ti barbarya. Tawan pagbarya. Nay, adra tao apok. Siya kun lukatri daw, Lola. Kumusta, anak ko? Kumusta Regina, anak ko? Ala! Nanang gantatang! Ada kayo! Ala! Ay na, kailiw da ka una yan, anak ko. Umay ka man tarakupan ka. Nasaya at mo tanagawid kayon. Maragsakan na paray tapukok. Tanabayagan na sapsapulan na kayo. Masa siya nakankwa na tunggal damdamagan na kayo. Tamadlaw akailiw na kayo unayan. Ang manyan, tadiyo man la nalagip mo ta sinarungkaran. Uray na minsan la kuma. Pakawanan da kami kumananang. Agpada kami anailawan ka ni Froilan. Wala na. Nasulisog kami ti awis ti lubong. At nagbabawyang mindag iti nagbasulan mi. Kat nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi, nana. Awan pagkamangan mi. Tanabayagan analako ti balay mi. Awan papanan mi nanang. Iso ano mabalin. Makipagnaad kami kumakada kayo. Pinapintas yung matan ti balay yo. Wan tada na ayat anang tulong kada kami. Nasyan kada kami, tamo dati kasasaad mi iti apukok. Ngamdak sang gasat, tapim mo sayan day dyan ang tulong kada kami. Nujak pampanunutan ti apukok. Saan kay kumangawatan? Gapo iti panang talikod yu kadkwana. Ngamawan mabalin ko, tabumaketak matan. Jakon masikaso ti apukok. Iswa sige, palubusan kayo nga agnaad diti balay. Ngampang nga asiyo ko ma. Asikaswan nyo na imbag ti anak yo. Amoyo magti kasasaad na. Agpakpakaasya kada kayo. Di yo kuman naramidan tinaramid yu iti kalabas. Maasi kayo iti anak yo. Nang runa no awanak ton. Di yo kumabaybayan ni Regina. Ikarimi nanang. Aramidan mi ti amin tapno makabawi kami kada kayo kanirihina. Wala na. Saan na maulit tinapasamak? Agbalbaliw kami. Sapay la ko matamatakdaran nyo dagita akariyaw.
Da kayo ti numero uno amang ipatag iti anak yo. Tada kayo ti dadakkel na. Nang runak ket kasjay ti kasasaad na. Kasapulan na ti pamatagyo ang naganaknakan kwa na. Biyang ti tao. Naglain kat na kita nakarubat at di dapay among ay bilang dagiti basura da. Agkakaiwa na! Nagala sa kitain! Sinalbag dakit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Ang mga noad da makangagan ka. Agkakaiwa na karod dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita karuba, buwisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagitay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan lakay. Nalakalaang at trabaho day ta. Ay, ano sana ang makapagtapal. Ang mga nupaltugak na kita kaaruba. Patayag to pa'y amin ita. Mabuti nga kaya. Anya ka din day ta sasawang, Alan. Mabutbutang nga iti day tang ibagpagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Noon niya timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto day tan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda kuma ti rumbang agbain. Gaputan nagbasuraan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmat. Itay pa'y aday tabasura ti bagbagam. Hoy! Da kayo akaruba. Awan babay nyo. Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Gusto na, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day jay nga alan. Jay latan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpigsa tingiwa na. Wen nga rin tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan ni. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay. Mabutbutangak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. Nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga giwara iti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga alan. Wen nga rin tatang. Kababain ti kasta nga aramid na. Ay, tilang pagbut nga anak kaw. Kasanungay, madamang tutupken ko na gapo iti naalas nga ugali na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Sapay agpang ta ni Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsaong. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraraminin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kitkitaong iti paraangan, Alan. Ti awanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samod na ita tao. Awan babay na. Kaslawan nagadalan na. Aday ka manin ako na, Alan. Awan mo't basol kan kanilito ng pagpupudutang. Anyang awan baso na sasawambay. May samod na itang agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagbagam, Alan. Awan kumati parikot. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya, Payman, kasaritak man ti awanan pain. No lumabas kayo mo diti paraangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Ha? Siyak ka diti pangibagbagam iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Sika lang mati lumabas diti paraangan, awanan sa bali pa'y. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan mo tinwara ka basura. Limabas aklang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos ka dagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag diti parangan me. Lito. Isu da kayo mangarot ti akin kukuha ka dagiti basura na iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara basura iti parangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Isu di ka ko magpabasol. Di ka man agin diti amulito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti parangan. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglain kang agrason ha? Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ne, awan ti kayat ka mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramid ka iti jak magustuhan. Dakas ti mapasama kan ka.
Anya? Kabalang kapaltugan dito'y mismo aparaanga no sa balit isumbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta manungalan. Agkakaro ba tayo? Basura lang dito pagparparikutan. Sana ka mang rabrabak dito. Idasay ka mismo dito'y paraangak no agkamali ka iti isumbat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, wan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga noon niya pati mapasamak. Jak peti riri. Nang runa kita agakaruba tayo. Gusto launay ti naramid mo, lakay. Ay, Nasaysaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsit day siya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kano ti pumatay. Nga oray pa'y karuba na. Awan pilpilyan na. Una yan day siya tao. Kasla naglaka ti pumatay iti tao nagsasao. Isasahan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumikli kaklangan. Tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam ti kaskankwana akaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapupukaw di may sa manok ko, sali. Tinakaw na laki de. Amangan no adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, nawan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba, nga awan masinsida na. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awanan pain. Alak man ti paltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnuan iti riripo. Ay, di nak malapdan iti aramidak, sali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka ruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, may. Sublitan iti balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok ngagsakit tinakam na kanya. Kapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lito! Rungwar ka dita balay mo tag sinubok saman. No sino ti malalaki ka na ta? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng ka na, Alan. Kababa iti kastangar aramidang. Muti dito paltog mo. Di mo alam ti paltog ko sali. Paltogak na dyan ito. Lusokak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maagday jay akaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybay nyo lahat tananang. Sana ka rin mo rita ikpupuk ha. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinang takaw iti manok na. Naglaing agpabasaw. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asikatin takaw iti manok na anak ka. Jakman amo, no apa asyak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko kan na. Ay, nagdakas akaruba ni Alan. May mayat ko man, no pumanaw dito'y lugar tayo. Nanang. Sumit talaga tiriribok dito'y lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbuteng kenkwana. Jay latan busis na ti mangmangag. Ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti Kasjengar aramidin ni Alan. Nga uray no agpukapukawan iti paraangan. kabagyan ni Alan ni Kapitan. Adun adaras nga puka-puka. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabutbutang day di ataaw. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang. No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. Pasensya ka na. Dahil tula ti may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita? Ay kat anya nga ron nga eh. Nala, agsukat kanta na eh. Naidasar kun di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Huwag bakit? Mabisi na ka talaga. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kun tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka asumangpet lakay. Agyaman na ka. Tanasingpet ka ng asawa. Uray no basit lati mapaspasada. Naragsak ka. Kaya man nakahawat ka. Di ka madanagan. Andan tulak ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos.
Huwag bakit? Saan ta mapukawan iti namnama? Dito! Unang asino ka nga giparparada iti tricycle dito dalan? Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibyangan na amin aparadaan ti tricycle. Inapay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan. Pasensya kan, Manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrasong ka pa'y lang. Dinanog nakmaten, Manong Alan. O niya, lumaban ka. Ipakita mo akabalan nak. Kuha, sana ka lumaban ka. Ipakitam ang malalaki ka dito. Makitam na ito, ha? 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 Paltog? Kaya't mo tapaltugak na ito ulom, ha? Ni, saan Manong Alan? Di na kumamot paltugan. Pangasin. Idulin mo na ito paltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayam dito. Hala, yalis mo na ito tricycle mo itinakay paradaan na. Darasan! Uwin Manong Alan. Iyalis kong ti tricycle ko. Talagang aglablabesin na ijay nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bayan, ha? Apay ka di tatang. Anya man ang tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw? Anya. Di la nagpainan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsimpatataw. Anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang, ti panang danog na kikuha na. Tatang. Diyak kayat na dyan manugang. Satanas! Ibabay na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kung ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog taon. Mga matagbat ko pa'y. Tatang. Ay, talaga nga ramidag na ito, no siya ti mapunwan na. Di na kita ni Tigas Tasali. Jacket, ito pa nagkit-kita na. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kanuam mo ti makikaaruba. Dinanog mo pa yun nilito nga awan basol na. Anya ko manu jak amo ti makikaruba, ha? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka ang makiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kita patayin dayjay tao. Tanangom ti panagsasaong, Alan. Saanin ang nasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaarubak kanyak. Iso adinak man pakibibiyangan si kasali, ha? Uray si kang asawa. Kabalan ka adang rano kontra-kontraan na. Anya? Awan kabutang ko nga uray asino dito lugar tayo. Ada paltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Uwan Roma, umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy ter aramidan ni Alan nga asawa. Mababainak law na yan. Gapoy iti naramid ni Alan kinilitong asawa. Sani, Nang runa iti aramidan na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngamno apay akagura na kayo ti asawa. ay, Mababainak ka talagan, Roma. ni, agluwa ka matan sali. Gapo ta maumak matan. Nagtagsanan ti barukong ko. Ay, naalala, gusto daytan. Di ka nagsani. Panggap ko pa yun na panawan ti asawa, Roma. Anya, Kaya't kung ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya't mata nagsabat ta diti parangan Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyang tatang. Mangibabayin ka manugang, ah. Diyak la kuman impasawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man kamkamang.
Mabit man lang, tatang. Naglastog ka mo ito. Gagsasaw. Sikat tilas to galad. Ibabay na kami na kay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran ni kitaw. Yakati pa nagsasaw, matatang. Abay, hindi mo kabutang tipalto ko? Anya? At napalto ko. Ha! Oray man sikati. Amati asawa, saan ka kabutang? Anya? Paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha? Ala, agsaw ka pa ita, dahil tuyan palto ko di ka saritam. Tatang. Nagasata kita ngal daw. Bakit? Oh, apay ka di lakay. Inarkila tibak ng tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh, Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagiti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. ay nga, nagsayaat mo ta. Saan na dahi ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak namin akabalak ti agmaniho ti kotse. Iso nga alain na kapamili driver da. Ay nga, nagsayaat ka nga na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wen bakit? Nagsayat at talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakang itisugal. Saur kayo ah. Abay kumasaur kami alan. Isubliw ti kwartak no diyo kaya ti matay. Ang tagay paltok mo ha. Isubliw ti kwartak ngayon abak yo. Tapno nasayaat kayo. He, sana mamalayin. Noon tapaltok mo. Ang damot imo ko. Natayan ti asawa ka. Diyos ka. Saanin anay sambot ti biyag na dito hospital. Pati parang tipakinakan mga anak ka. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti ate. Naabak iti sugal. Kati panastog na ti paltog na. So aday jay pinagsubagsuldan. Nakataray man din ang bagsulkan ko na. Nalamit ngaglimlimangay. Nagaramit iti sana nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagpanagan na. Diyos ko, pakawanan ti asawa ka. Biyag, di tao. Ayan nga tinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang kinagatang po tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilatak yung bote ngayon lako. Ayun na yan. Alya nga raw, tisidanta ita. Ano ti parya di taparaangan tatang? Iso pala yung tisidan tayo ah. Sana bali, tadabagas tayo. Inton bigan. Sa paam tagrieg. Tapno makaraman tamod itinaimas amasidaa. No kasapulan nga agtakaw ka, aramida. No api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana bali. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ang mga mat no manula ang ti itod na tangdan now. Saan damat kit ako ripot atata? Basta siguradwa nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan na ramida ki di balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Saan Nana? Hinton tanggal daw langin. Umay kakit din. Amok adi ka manan namigat. Sa doto mo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho.
Saan? Tasi kamot ti baunan na amangkod. Kabalak mat ket din ti agtrabaho, nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, nana. Agyaman Alexander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo ti awat yo. Awatom kitin. Agyaman ak ngarod, nana. Uray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakulan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin ti bagbagina, nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Nasaya at mat tagimatang kay ti masida. Manungay tinabate iti tangdan mao. Basit langan tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwarta. Taagang katak ko may tinatang isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyag. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaw tinaw dawatag. Mga no'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita, talaga siyak ti karkarita Tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, ited ko tinabatbati at ang danggaw. Nabartek ka manan, Fidel. Sigurado nga inalam manan ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko mo si Bibi ang mao? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa ilaang mo't iti arak ti alalaam akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang kaniya. Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Tawan bibiyang iyo, itineta. Saan kayo pakibibiyangan? Isama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kumaiti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Isasak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaati agtrabaho para kenkwana. Taubing paikat nga raw. Awang bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag man. Tilang biyagyaw ti pakibiyangan. Ayan nga sinaglakwam. Nalayo mo't ng titad dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga kasutlangan kinagbati kanyak. Itad mo ta sa nga gasaot tad nagatangag. Ni, sana mabalin at tatang. No itad ko ti kakaisuna akwartak ka na kayo. Awa na nagbati kanyak Pagbilang akiti talaw. Tanod ni nagtungpalan kasi kamanan kanya. May siya. Tatang. Dua. Apay kanya kasta kayo kanya. Kanayan langan ang tangarandak nga uri awan dagos nga aramidak. Awanan tado pa yasaw. Itad mount tikid kidawat. Ay una yun ti kasta alangam, Sander. Anyat napasamak aya. Kinabilnak man ni tatang nana. Inala na pa ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay jay nga, ma'am. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Ang mga no nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak. No jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nakamasurutan. Sumrek ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang ang pimanawa. Sigurado asapulan nak na dyan. Tulungan dak ko manana. Amangan nadaan mo ya pangisirkan kanya kay ti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga at da restaurant na ijay syudad. Tanukas kasano,
Mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, Ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiangan ti amana kun kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrak na. Takanayon akabilan ti amana. No awan ti mayawat na akwarta. Alang nga ron, agyan dito yan ni Sander, Ninang. Agyaman akbalasang ko. Si kangarudan ti makaamukan kuana. Nairuam mo't kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta. Wen, Ninang, siya kunti makamukan ko na. Adda ka din ni Sander ni Tibalayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya. Andat oras ang di mo't lagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilim-limang yaw. Kas makita mo't, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglemangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laang agsasao kayo tipunaw. Tano maamwak nga ilim-limang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalangarod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadag iti rumbang aramidam, wan? Nanya ti baga na, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagi jay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tap na agabangak, ma'am. Mababainak ngaminan ka na kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. At damat kan basit ngornong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No sanaga po kada kayo. Amang ano aging gaita kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dyan, ma'am? Tsak mo, ma'am. Nabayag mo nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di plano amang sarong karkan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw et iti kwarta. Inurnong ko nga minti sweldok tatang. Lukas tang araw. Ikanak iti kwarta. Nabayaga dinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga dinak pagan ano. Dinak pa'y kumustahin. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidlay iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw iti kwarta kanya ka. Masapaw lapinula na pauitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na.
Kwartalat ta ti aday ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo latta. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalin ti dumawat iti makan na kong mabisbisinak ngamin. Nabiglang na tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? Ta i-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, nana. Mabitlang. Pati na, ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanon? Mga naklaangan idirwar. Ha? Nakakaasimot dahil dyan. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasayat mo, ti panakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa ang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakan ka free meal kayo. Bayarak dahi ta pare, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Ah? Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takila at nga katawan o maminsan. Agkan kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagitoy, Wan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman ak launay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga tanana. Itay pa yan nakita ngagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di urayan nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko na? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karupropam ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko. Delikado, no tila pagturturungan nyo. Abangan na niya pa iti mapasama ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanya. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo tayo nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karup-rupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak may ti pabor. No, mabalin. Anya day ta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kat makasaritak ang naimbag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ni, akin ladawan dita. Nakita kiti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kaing iingas mo mo't day ti ladawan. Tsak maawatan tiriknak, ma'am. Sabali tiriknak iti dahi ti apapay. Kasla naklag-an tiriknak kin ko na. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Huwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak.
O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sana pagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kaya ta makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Warren, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Adda ka di mo ilang nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan naman. Sana kas ide, akal lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, kat nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana, Anak ko. Sika ngagpaiso da ita. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. sigun iti amak. Nabayagan na tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam ta kita ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? Agdabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahita ti pagilasinak ka anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan anak ko. Iso amalagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayo ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apim mo sa iti amang gapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas ni madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuya. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko tilimpong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan Nana? Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, Nana. Ay na. Nagalas manan ti tagtagainap ka. Oh, apayakas tao ya. Kaslamay palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko iday kan Sander. Oh, kanayon na nakastoy. Riribukan nak ti konsensyak. Agawid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudnokin ko na. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Ay, agyaman ak ta nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang. Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumur kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayo?
Pakawalendak no naaramid ko tikas jay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sinsidiran na ti konsensya. Gapoy tinaramid ko. Isa pakawalendak ko no kasta, puno asaan ada kayo ti amak tatang? Saan, Sander? Why, gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Turay kasi di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Kanya, pinarabit ko ti kasjay. Tasaan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensyana. Kaya't may ti maadaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat tanasapa pimusay na di asawak gapoy ti sakit. Pagkawanan naksander, no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kung agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga isang wanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ang desisyon, Sandal. No idarumta ni Fidel kapo iti inaramid na. Wano anya. No siya klamay sa nanang. Uray saan siguro. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko, Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelat nga amak nga uray kas kasano. wana, ngam inululpitan na kaitikan labas. Linipat kon lagi di nanang. Impatid ko lat tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanya. Imbilang ko lat taapod no nga amak. Ta isukat nga rin kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayan. Nagsaya at ipanagpuspos man ako. Nagyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit da jay Fidel kan ka. Kat itatanag kitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti adwa nagkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatid kayo mo, nanang ko. Biyag. Titaw. Babae ti anak talena. Nakipimpintas na uming. Karuprobam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikati kay ngingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may isang anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak ngarod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti ado. Ta mangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos na ita kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang tulay ta iti umno apanawan.
Bakit? Umay kang tamangantan. Nakaluto ako. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareha. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tanas sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin awat ti panagbiag ta. Marikrikatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, ti anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti dadumang amok. At dayaya dagiti anak ta. At da katulong day balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga na. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatas ako. Ben, saan ka pa maturog taday bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bigat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay isa na. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imot natanggat iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Lading itag, hindi ka palubusan. Lading itak mo't. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maadtan iti ado a kwarta. Bay ama siya tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranak namin din nalaka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarig bakit? Dublik ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurno nga, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tap na panawam. Kat ano sampay nga wawir na? Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang ag sinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Ke maladaga pay laeng ti anak yaw. Ay, kasalun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo kaw. Linapdak mat. Diyak pinalubusan. Ang nagpilit na na. Ken pinangtaan na. Nulapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasi mo ti apo kaw ka. Nakuna namat kit di nga agawin. Tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo kaw. Tapno makatrabaho ka lata anak kaw. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Inalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina Ano mayos lang? Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Sana siya tagbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, umikakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in take out ta merienda.
trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangan, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di matayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang tigtrabaho ijay. Ta imikat akon. Kat aksapsapol dahi ti kasukat ko. Apay nga mikat ka? Pinagsarding na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino nga'y? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to na madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka itinobyo ni Diana niya. Ay na, tawan laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka iti Dayta. La. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panagin nistoryata yun, honey. Lena? Saan ang maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Wen, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatan na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat oray dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayong nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaan yan. Anya? Mariknak ti bandog ko na. Nga maagano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan sana bale. Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang ija syudad, tayo naksapulan ti asawak nanang. Anya, apay amum aya ti pagsapulam kem kuha na ijay. Sapulo ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasanwa masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparit na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya, Masapol na mayawit kong ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa amin. ay anyan, manipong doon nga mimpimanaw. Sana na nagawawi na pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Hindi kay kumamatag sa ti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw na kan iti anak ta. Lading itak Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tama nga no namnamaang pailang ti pa nagsublik. Si kanti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayatan ka. Kasapulan ta kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Kisa na balik, dati anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukam iti atensyon mo. Ay-ayatan ti asawag nanang. Ay, uray ayayatam, no di na ka mo ayayatan, awan serbina. Isu alipata munday tarik nab ken ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam,
Awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngamday ta nga mintin nadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, ure ka sa no ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan ng trabaho, friend. Okay, anya nga ruti plano. Agawid ka na dyan lugar yun? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang na ada asawa na. Kasmatla itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawang iji probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena. Ngam nawabalin. Diyak kaya, ta maitulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napadas kong dayta, iso nga amok ti bagbaga. Kan, adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanya. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kankwana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka day ta, Diana. Basta siya, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ika di kan pagrigat iti sidong ko, Lena. Agbiag kakas la, Rena. Itid ko kami nakasapulan. Kan agabang ang iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngam siya may karya ka na yung ti panagdan nata. Tamo meten, ado na iti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak day ta. Iso nga ayos laang, Densyo. Densyo, nasayate may ka. Aday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko maita. Sana problema na ita. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabay lang ka suportaran. Anya, Aywan ang maruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kasla ka anulaan, iti maladaga ti apukop, Ben. Agamita, dakulan. Dandan ni agiskwilan. Wen nga ron nanan. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Aga maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Wen nanan. Nabayagan na naaklong ko ti amin. Nailiwliwag kung ti naramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektarya talon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo, ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kan taw, anak ko. isumot lagaya masagpaminsan kalangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lang kaya masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimon una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpa
agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo kat agpapada amin. Densyo, buwati anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso di mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang di barong ko. Danuman. Anyat marignam. Maulaw ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan, tirig na ka. Mabit lang nga, Rod. Yalaan kay ti Danom. Diana, sa dino dayan mo. At ka di pa itisigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sininaak tinobyo ki Jay. Apay, ano sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano ba ano ti patay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti panakalamay na iji balayda. Diyak makapan iji ta mabutagak. Abangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Diyak ka mo taramidag, friend. Awan na pulos timbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa bali ang babae. Anya? Ay, friend, pumanaw ka laangan dita syudad. Agawit ka ni sa probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasipay lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa ng iti probinsya, Diana. Pimanawan dagiti truck ng bunag iti napit mo amula manakaw. Wala nang. Kaya't naranaak man ang tinangina presyo ti mula katarong. Ay wag nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala na. Kaya't patsik aparabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Why, winanakaw. Nayat unay ti Jaws, ta kinaasyan na tayaw iti ako ka. Wala nang. Kinun ngayam. Nasa ni tatakan draw nga ilako na ti ababanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso ngayon baga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Wala na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tadag kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka man. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti Amada. Tatang! At to yun di pinaalam na danom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo. Ha? Anak ko, ay nakumusta kan? Ay nadakkel kagaya man. Ay na nagpintas ka, anak ko. Shakti naman ako. Kumusta kan? Apay nga itakalangag pakita ngay nanang. Sa di no tinagapwam. Kwa. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod dito ruar. Di tayo nagtipagsaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo diti probinsya. Naasiw na ti Diyos, Lena. Iso tinagap po namin na kita parabor.
Kan ka pumutan iti panagsalsalokag ko. Naku napay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay kundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinnoblian pa'y kan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paikukan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. biyag, di tao. Ay ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti dayta nga ibagbagan? Laglagi pam, adda may isang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino dagiti napatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarig, di kanto paldaangan na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti danak. aklo na, adda matrignakan ka. Tila ang pampanunutan, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyakte masaknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alam na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat. Arnold. Agyaman ak, Maji. Ikarig, si kantulaan ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga asawaan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagait. Kan na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya ko maita. Ha? Diyak kayak daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano at daurnong mo. Makamu ka. Diyak kayat apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang ma. No balasang ti asawaam. Wan, da kami ti aggastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha? Makamu kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailang antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amangan no maulit tinapasama kanya. Amangan no panawan naktumit akas iti inaramid ti imo na anobyo. Jak to ramidon daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Satan to inaramid ti kay kayata. Lading itak saan ta pa makapagkasar? Awan pa ngamin urnong ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagan ka ata dakkal ti sweldo. Siyak ngay. Arnold, Iso nga agurnong tabay, wan? owan sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kadag gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at irumbang nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ang mapasamak ti kastaan. Wana, uri ang danak mo, babae ka lata. Iso da tirumbang nga gastos. Kan nadamag ko ati nakakayat ni Nana Lolit para ka ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold iti balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana.
Ay, sapay na laing mo't asumautiin na tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabalay iti kas ti klase ti katugangan manang. Nabayagan anadlaw ko dita. Ngamjak mo't nalapdan ti bagi ating ko. Nagayatak mo't latakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti maipapan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan naman siguro. Tulungan nak man ang makisarita iti anak ko, ating ko. Tulungan nak ngagpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanang. Suportaran kay iti anyaman napakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ating ko. Allen, naawatan ka din ang iti imbagakkan ka? Alin anak, Allen, sumumbat ka Maawatam ka din ni mamim? No makinobyo kat makiasawan ton? May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni mamim, wan? Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkalkan, inton barukan, kat mga asawa kan tumatan. Nulab mo ni mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan? Ito tayo ti pagragsakan na. di ka madanagan anak. Tanasingpet ni tatang nga Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusan ni mami masumapul iti may kadwa nga amamuan. Tapno adda kadwa na amang ipatagkan ka. Auntie, mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan anak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, awawatom latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kas ti ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso agagangay ti kas ti reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumit laang ti amin. Kikim ka man, Allen? Manang, kamaudyanan na. Naklon metlangan ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga ama na. Wan nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Ngamin, agkaalaan na diti doon. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklon ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti ka anak ka. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalo ni Manong Arnold. Wan nga rod. Ngam saan mat siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yamid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di kalagpain. Ibagbaga na giti tattao. A second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibyangan da. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapul kayo iti sabalya pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, hanya banti pagungkugtam titan ay abak-bakutan. Ay, may stresak. Kas lag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kas ta tinubyan na. Kita man dagijay dua lalaking anak ta. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kas lamaaw-awanan. Kasla day jay mutlama ti babaen dito'y lubong. Ay da, bapay ay aparitam. Isugarot ti kaya na mo di baybayam. Uray, tanasing po ni Maday. Naggagat. Ha? An-anwam tagagat. No saan matan anasinaw abalasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agdal na ka. Di ka lagbay ni tigas tangay bagtagam. Aguli makalata ka din.
Di ka sumanaog ta masair matirik na ti anak ta iti kasta nga ibagbagam. Adan nakasarita ka pagabangan tayo iti sentro, honey. Ha? Apay, di mo kaya't nga iti balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababay namin iti kapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyak kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriin kan. Aldawan. Awan trabahom ita ha. Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay. Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa bali pagtrabaho ak. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat makaam mo. Sige, akuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kun ije pagadalan da sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganad ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apin no si kapay laang ti mangitulot kinialan ije pagadalan da. Tapno agdiretso akmatan ije opisina. No kas di arumwarak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mangitulot ka ni Alin, bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Agkumit kayo Narigat. May mayat no dalugan. Awan tubot nga min kwarta. Tagkumatangat ko ma. Naimbagkan ka tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat nga rudan ti mangitulod iti anak ko ije pagadalan da. Ay, wan, manok urnong muna ay jibang ko, bakit? Mabalintan sama ti gumatang iti lugan. Diyak kayat akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka mat. Alin. Jayla anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangan manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam, di mo pa'y may gatangan mo. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kaya numabalin, siyak ti pangrunam a panunutan ta asawa na. Apay akas tamat ti bagbagam, Arnold. Saan ka matasigod akas ta? Pasensya kan, ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik na. Jack kayat ti agbalin a plastic kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo, ngam iti siyak nga asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyan dayta. Iso amin ti papaparan ti kwarta. Ti urnong mo. Kasano talangin ngay? Ti masakbayan ta kasag-asawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak lang tinamnamaan na amang suporta kan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta, saan kat alugan. Saan abali ti balay ta adu ti maabangan? Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan, naladaw ka ni ti pagadalan nyo, Alin. Saan pa, Daddy? Kan adanto siguro mo't lang inton madamdam ati jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no at tao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim tagumatang itilugan. Tapno adda usarag amang itulog kan ka di pagadalan nyo. Ay, aglangan kan san. Ha? Ay, Jack kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mo ilangan. Sana pa yan naladaw, Uncle. Nasapa pa eh. Sige lang aro din ati mapan iti pagadalan nyo. Kabaala mo, tadakil kan. Sige, Uncle. Uray sandak nga itulutin. Tadamat kakadwak nga agur-uray iti jeep ditoy. Apay Arnold. Awan planong magtrabaho. Nyat kukuam diti balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yung bumarami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka diti balay yaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawan na plato di talababaw. Tatang, trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amumet amakumi kum di asawam magtrabaho. Tumulong ka Apay di ka mabain iti asawam. Iso pa ti magpakpakan kan ka.
Ay nasingkot ti asawak tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasingpit, ken nagagait. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpot ni Maji. Sumapol ka iti trabaho ta kababain. Nagdakkelan ka bagay. Ngam papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalastik hasta ka arabain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabilang. Nagdakkelan ta kita matam. Di mo makita ta sapatos mo. Mata ti agbirok, saan at ang iwat, alin? Dita sapatos, oh, dita man eh. Oh, Ha? Sa bali day ta, Daddy. mulagat ka kidi ah. Awan am-amom nga ubing. Ala, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak timang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputas saan ko ana itad tikid-kid daw ang akwarta? Pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasama? Kumarit ka? Karitin na kon? Ala anak ko, ingkan isagana ti bag mo, ah? Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Uwan, Mami. Alin, apay anabasa to'y flooring. Nagtagtag namin titimbangan sakdok, Daddy. Ket, muna sama. Nagawan ket nga among maubingay. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Uwan, Daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy. Tasan ka nga anak? Agraraman ka mga ubing. Ha? Sorry, Daddy. Ala, agunay ka. Nagginad ka nga ubing. Imala ka launa iti inam. Allen, apay ano ulimak ka? Kasla nagunag ti pampanunod naman ako. Awan na lang. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko? Sige, spoil them ta nagsadot nga anak mo. Gatang amin na kayat na. Senyorito lang aro din ito balay. Pagatang pa pagatang. Ha? Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsalitaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imo yung ni Tata Arnold kanyak, Mami. Di na pa yan kaya't nga awagan iti Daddy. Anak ko. Kanayong nagpugkawan. Isa makigkigtutak. Ala, agrelax ka, Wen. Di ka unay agbang panunot, anak ko, Wen. Bayan, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidak, anak ko. Mabisi na, Maji. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkunak. Alan! Ayan mo! Umay mo ikatan ti sapatos ko. Di mo disturbo ni Allen ta nakaturugan. Ringam dyan, senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagdalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan ka. Abay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Aping eh. Kutsak nga eh. Panawan nak dito eh. Anya nga iti pagbayad ko ti abang dito eh. Problema mo dayta. Maji, abay kasta ka matay. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Ladingita. Ngam dyan kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanya. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Si kantolakit din. Laglagi pang Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangam amang buka-bukaw ken mangpagpabain kan ko na. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga uganim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasal? Maji, pakawanan na ko ma. Di na panawan. Sulit at tinagkurangak. Promise. Malamin na. Maulawak.
Sakit tulak kan tintero bagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwarta mi iti amam. Anya nga iti pang pay-hospital mi kan ka. Banda din nawaga ka mangitara di ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwartata. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan abay-bayan ta dita. Ipadoktor ta na. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita tagsakit kan Arnold. Daa. Itataka sa pulan ni Arnold titulaw. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw, asaan ka akayat iday aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itan. Maawat ka ang balasang ka. Isa pang nga asim ko ma. Urnusin niyaw ti bagbagiyo iti anak ka. Lading itak nana. Ngam awanin panagayat ko kini Arnold. Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo na kuman nana. Kat, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa yung arawd balasang ko? Ngamain, at da natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas ka no pa'y ijay. Anya? Ala, ano san yun nga asikaswan ti anak yo nana? Adtoy, awatin nyo kung matitulong ko kada kayo. Ay da, giyaman akbalasan ko. Ay da kalatulong da ito'y para kini Arnold. Hulitag, Majay. Suri itinay sa usawang ko iti kalabas kontra kan ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Katla dingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung ama pasama. Ngamin, ingkarik iti bagit. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko. Biyang tita. Rabiin, gumawan pa ilaan di apo ko yung tatang. Ay, yun ay hindi dyan, Obing. Kanay, nakastitararamidin na. Hapay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdadanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Unay kid din tayo dyan, Obing. Ay. Iso siguro nday ta. Mabit lang lukatak ti ri daw. Nagbagrabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartag ka madan. Ala, umay ka madan anak ko. Sige. Pagtasan niyo ti ago nga tapumanawak. Nasakit ti ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko ya. Jimson, Barok. Nagyamanak man din, ha? Awan na nyaman na, nana. Saan mi kumapalubusan nga gamit? Ay magpilit man. Iso ngayon tulod ka. Ay, nagyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana, ining. Awan problema. O sige, patuluyan nga roda, nana. Sige, Barok. Agyaman akmanen, wan. Pangasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidam. Masi ka kumamot ijay nam. Ken siyak mo tengapong mo. Timulam mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbar ka. Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay, di mo may baga ti kasta.
Takanayon kabut nagbarte. Amom ka dia delikado te kasta kararamidem. Agbarte ka, sa marabiyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanog yun eh. Nagadal ka kiti. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. War tayo man kiti. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Ah, wag! Ngamsaan ka nga ikanta pagbartek mo to matlaeng. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon ti tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanya. Awan kwarta ni nanang. Isuada kayon at ipagdawata. Alamot din apong. Sige. Agpiti sa kagasot. Yung kagumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang nga kasutlaan. Saan mo umdas da ito eh. Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas. Anya, ay, nagninam. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun, ti pa nagbarbarta kayo di kayo mo, ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanya. Iso ti kanayon ang mga awis kanya. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga ron no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kayatan nga ginom kayo diti balay. Nawatan. Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad adayo mo ti kastangar aramidan nyo. Agayap ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, aginom kayo. Among agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Ada idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Ha? Sa? Tilay pagbaga. Natamag ko lang. Ating. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang manong. Kunak tupay kat. Kursonada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanya. Umay ka no sumarong ka rin balay. Intun malam, Grace. Kat adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka lang kanyak takapsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag bali na plastic yan ka. Saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan ni 18 ko laang. Dinto ta ni manong mo kat 30 plus nan. Nakayo na maidilig ka niya. Naim pa nga orasyon, Nana. Mabalin na sa rungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang aldaw. Anya? Sabihin mo tinapanan na, Nana. Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan ak nga rodon barok. Di man lag-text, when umawag no kumustan, iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay na, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman ka, ha? Sigurado ka kadi itirik na, manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul jagayam ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyang dahi taading ko. Basta tiyan mo, kahit agayata ka ni Julie. Kahit no kaya tinak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, manong. Basta man bilang, awan mabalin ko. Basta na ibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang, kaslakay kayat ko pa'y kitin mo makiasawan ni Julie. Anya, ay, nagublingan pa lang ni Julie. Ay, no siya klamay sa. Ang yawan mo lang dingdinggin na. Nasaysaya at numakiasawan tatak. Baring agtal na. Ha?
masiguradong marod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema no makatumpong iti barumbado a lalaki? Ay kapilin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para kan kwa na tatang. Nanakam a lalaki at natalgad at trabaho na. Kan ambok din to agbabawi. No, iso ti pakiasawaan na. Ay, unay mat nga ni nangyanak mo. Manipod na'y barkada. Awanan! Timbang si tengak sasao. Awin nga rin tatang. Ay na po. Saan na ka makaturturog ang pampanunot kan kwa na. No, kasano ti aramita. Hindi ka unak pampanuno. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asapay la kumata kuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Atay pa Julie. Isat mo pa yan. Manjagon, Carlo. Maul-ulaw akuan. Alagid din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Atay. Mau din tayo. Okay. Okay. Kasta ah. Aday ka. Okay. Agawid akon. Inton bigatan. Itulad kanton. Carlo, ha? Amangan nom, mailaw ang tamanan. Anya ko ma. Awan dakis na. Balasang ka. Baruak mat. Wan nga. Saan tamat nga gaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulitag. Awan dakis na. Tabaruak. Balasang ka mat. Nga, kasano na bunga ti pan na kailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya? Kasta lang? Di na ikasar, Carlo? Isat mo kiti. Isat mo ba? Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madiya talaga tilit na. Pag-iso, ni Carlo to yung mauawak. Hello, Carlo? Julie. Akita ta. Kailo ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ka. Tatanas ka na maamuaw. Anya na ita. Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Adapay kayo marimida. Bye. Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idup iti cellphone na. Talaga sana na nagbarbarik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga. Kasano na ito yan? Diyan kaya tamamuan na nanang. Kasigurado ang pagungtan ka. Julie, ada sa nga ilip. Tumuwar ka dito sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilip. Uy, nanang. Umayan. Amo ko ti aramita. Na, Julie. Anya ti kaya ta sa wenda ito eh? Apay nga agbakbakwar ka? Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan ti ama na, taintarayan na kun.
Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti si Kugko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti si Kugko. Anya? Imbagam ama si Kugka? Amuna ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamatlaan. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukom ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuan da ito Adaken ka no kayat mo pailaan ti anak ko. Wenno saan. Andiyan na nana. Jimson barong. Masikog ti anak ko. Anya. Intarayan ti nakasikog ken kuana. Kasta ka di. Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Ang maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso nga ibagbagakon ti advice mo. Masikog ti anak ko. Iso nga dapay kung daway mo nga babawi. Sumapol ka lang nga niti sa bali nga sawa ang baro. Ay-ayatak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray mo saan tapay lang kasar Jimson. Apay man. Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan. No nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot ka, met. Papanang bakit? Bantayan pa lang ti anak ko. At atin dara kapaskan. Julie, sansa naman ang tirumwar dito balay. Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw-awit. Mabalin mo data. Anya? Laglagi pa. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan pa nagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tentikas pa nagsasawam. Pasensya kan. Ngam ibagbaga klaang tipod no amarikrik na. Ken, no saan na ka makaawit, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata, nga uray nakiasawa ko ni ti sabali, Carlo. Abuan, kahit kalata. Apay ki din na saan. Ramanam tayo tayo. Carlo, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Diyak may napadas tinagsya mo. Isuwaro na padasam ita. Ala na, mayat na tayo. Namapadas mo, sigurado sa pulam to. Carlo. Ito. Padasam ka din. Ala na. Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga, paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isong ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, Siyempre. Kaya't ko ti maadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga ti
Indon bigat. Adda manen sab tamataw. Well, ado man ti simang pag-ala ko tayo. Milyonis manen, tik kwarta no kaskasan. Rito ito! Awan ang tignay tidakas! Ingat tayo na giti mo! Alis kami! Ha! Just kay, dali pulis! Kasano da ito yan? Taray. Santa na makalibas pa eh. Matiliutan. Taray. Nanang, Jimson, tulungan dag. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dag kuma. Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, naku. Saan laang asyak tinang bagbagakan ka? Ado kami, ng awan timpang pangag mo! Nakakasimutyan ako, nanay. Saan ko na mataripato di ba nagdagkad na? Aganos ka, Julie. Takas tati pinilim abiyag. Kunada nga Roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspudpud ng anak. Inaramit ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Angam saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas tati pinili magasat mo. Ket agsi na tamateng. Anya, Jimson, ang bababawi hakitan. Agawanan na kumana. Kandi na kumasinaan. Ladingitag, agam na po ka ti panagayat ko kan ka. Total, imparupam mo't kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi, sana ya. Iso alipatan kamit tan. Awan maramidak no dinakot kanyan. Dakmat mabalang ngay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka matanakan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikakararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulan ti anak mo kan ka. Nakapsut ako na gapoy ti agtutuma asakit ko Jimson. Marigatan na ka kaso iti apo ko. Kasanungatan. Sa tayag trabaho ang iti sa bali lugar na. Kasta aya. Ay naapo, awang mga minanday di tata nga katulong ako ba. Marikata na, barog. No maitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripato kan kuha na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Ipatag kong kaspudpud ng anak ko. Isuasaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtabi masyar ka dito yung pagbalutan. Wen, kaduwak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mami. Boy, anak ko, dakal ka. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik? Wen anak ko. Ay na, nakalkan. Kailiw ka una yan. Nakapsutan ti inam. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ak Jimson. Tadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa. Taedayan ti pagnadan mi. Asawa. No kasta.
nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspodpod ng anak na. Sorry, boy, anak. No nagsingsingpot ako, Maidi. Saan ka ang maisinagan niya? Magbabawyag na hindi ngay nararamid ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasayati ka sa saad ti anak mo iti pudermida sawak. Saan may abay pa yan? Ay sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Maarakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patat din ka unay. Agsingsingpot ka kuma, anak ko. Kat dinakto kumaliplipatan na ina. At lang dito'y amang ipatpadakan ka, anak ko. No amom tinasayaat kan saan, ammo maliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturong kan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditaan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.